tusia. Ya tatou vavai fo'i malamlama fo'i le tusinga o le tusile. E ye lona fesota inga. Aua te le lopo si le fia le totele. O le tusina mua tusia i evangelia ia o Mareko. E mua ia le date o Mareko. Ai so ela ia o le tusinga le o le evangelia le ia matayo. Ya on tatou mafafau le pe ai se aua fa mua ia. Ele au tamau le ka le sia le tu fatasia le canonization o le tuspa ia me na taimile. O fa mua e matayo pe a faina mua tusi ia Mareko. Ia so tali i le tulanga i lo wa ia malamlama ia i mtau. E ia le sota ingo le tu fa Jewish fa Yukaia. Wa la yonga o nga mai le tusi le matayo. E mua lava le tusi nei le fenga fo. Ia tatou fai tau fo ia. O na e sa waina ia o valo anga. Mai ana mua, mai le taimi au perfecta. Ia na sa waina ia le Isaia. O le leo wa langa i le vao, i nā te uia o tau le ala o le li. Ia whaasa sa o na ala. Ia o le trace le e tua e mātayu. Ia i le au perfecta mai le whengenga tuai. I lo ua ia malamlama ia o na e sa wai fo i ma se whaamtalanga ia Ioane el Baptiso. Well, John the Baptist a very mysterious le tangata lea i le whengeng fo. Awa e peona si le fia le totele au mai mua. E a inga le tangata lea ia Ioane el Baptiso ma Yesu. First cousin, second cousin si Ioane el Baptiso ma Yesu. Kausonga. Kausonga. Ia, o le isi lea me le leona malama il totele o tātou. Awa e taitutusa ia tausanga o Ioane el Baptiso. Ia ma Yesu. They are almost same age ia le vanga ko lua lea. Ia, Dea wa mai iyo o stangata wa ia le te wala ia Ioane el Baptiso. Ia ilo wa ia mama a very mysterious le tangata le o Ioane el Baptiso. E le o sa tangata fo i sa peona masa ni ona sia e usita into la fono il nava i tau ia ile au fausaio ia la tau fo i na tangata ia sa taita ia le maro ina tangata yutai il taimina o mena o le tatu te faita wa o tangata sa no fo il vao sa no fo ia il vao ma failo na luengo o le baptiso ina mal te wino le ala Yesu ma Yesu el mea fo ina na sa wa ina le dietary well e to tele tangata le vaitau na no fo fa pe ia tau tatu neona aso pe o tatu va ai neona aso pe va ai pe o ni lo lava la sa ni vale ngata fo mau solo no fo lungo la wala ia o la toa ia lifestyle le ia le o se fa tu salna i neona aso i le tangata le ia Ioane le Baptiso te tau le so tainga le wai wa mai e matayo ai se awa to langa mai ele ia perfecta ia ma so tanga le o Yesu ma Ioane el Baptiso. Aftai wai newa lau silfia lava ele tanto au falongolongo ma malu of so tai mai. E mana ia o le forsanga o le vangalia matayo mo tala ngafa masa ili po wai le tangata lea ole atusi atu ai tusi ia so ina baptiso ina Yesu e Ioane ai moni ai wa tausonga a vai tau atili le vangalia luka ia na feiloa ia Maria ma Elisabeta ile fan nautama ia o tala malama la tu ai e fia fsili foi lai le tu le vai po limba
O tu le ia te ia o Yerusalema, mai utaia uma, a toa malitu uma o Yorutana. O le, ia ata va ia il fai upu, Yerusalema pe o le afa tau le laumua i, tonu o le, i tu malo o Yuta, wa pe o Utaia ia, fa tau le tu malo o Yuta le mea o iaile, o le mea le fai mai iaile, fai unga o le fai upu. A toa malitu uma o Yorutana, a fai o fati tau le tu sa o Yorutana. Ia, o lono winga, o lo a mai ai ele na tangata Utaia ia e whalongolongo le tala inga Ioane le Baptiso malana ngā luenga o le Baptiso ina o ilatou o ua Salamo o ua tau mamau ese ma le tausinga o le tusi o tulafono pe ona o ina ilatou e le au tusi upu ia meise o ua taua o whamasino o le nuu lau Santelini le au Farisaio le au satukaio ia le au esene ua tele aina le taua le au esene au tasia tangata sa tau whai e matua tausi le tulafono ina ia ato toa lo la tau tau mawhai ia e tusai o na au ina i la tau whai la o leisi tua i o tana o tangata nu e selo na Baptisonga ayuane sos tangata ele whape papatiso na o Utaia ia pore i tu malo i Utaia o loe e o mai uma tangata e o whaalongo i ai i le tūlanga o lana Baptisonga ma lana tala inga. Ia ua mai whalongolongo o ea o talia ia o la tauna ua Baptisoina ai o la ta o fai po fitu whangata ma le fai po sifulu waino wana ilo atu la Farisaio ma la au satukaio e to tele ua mai i lana Baptisonga ona ia whape atu ai le ate i la tau whanaua ngata whe ai ie wai ea wana wha ali atu ia te outou ia sosola ese i le to sātali ia outou fua mai ni fua te tau ma le Salamo. Aua foi nei outou manatu e whapea ifo i outou loto o apere amo o ia o lo mātou tamā a wā au te whai atu ia te outou e mawhai alava e le tua o na whaatupuina mai i nei maa ni whanau ma apere amo o lo tu nei foi le matau i ta fo e o la au ma fo i e le fua mai i fua le lei e taia ma la fua ina i le afi o renga ngana atoa e pe i o le afi fi mai i me ia tau e tātou renga ngana Samoa o muanga ngana ne tau e le i le ngana Peritania pe o ngi metaphors le a mai ai pe i vo lan fai po sifulu o le e afifi mai tūlanga o ngana ma le mea masani i tangata i ona po e eisau whaalau te leina o whai upu ia e fitu e tau le sifuru. Well, se malao ngā o whai upu ia e maramlama te li tato le context lea le wala iona pe o le whai upu iona nana au mai e lau sunga. Na au mai e ia le baptism o tangata esi. Ia se ina ia malama le fitu o le sifulu. O le baptism lava ia o le baptisonga o le mea o le au Utaia. It's a Jewish tradition. A lona masani lava le baptism. O le whaamama. O le whaamama tili. O le e uma e tau i le tonu o le ilanganu u wha Utaia naona po o le mikva. Le mikva o le full bathing o le tangata ai le ialu e ai. Ai le ialu e le malu e purification rituals o le au e peru po le au Utaia. I le nava i tau. So it was a rite of passage, le mea leo le baptism. Whailo e Ioane Baptiso, o le si lea mea na matua i tangia e lau Farisaio le tangata leo Ioane Baptiso.
Awa pe ona vatuse nganga stemu sole. Ele stangata usta ele il telefon. Ol motoa I soli telefon wa ole tangata. Ya, na sawa ina ele foi upo onolna. Ya, walu ele ngata tangata yutaia o tangata ele tu uma ole yutana walu ya tangata ese. Ya pe se point mumona em fayonta to malam lama atili fo ile context o le fitu o ile sfulu wa le fo wa mai Ioane baptiso wa challenge Ioane baptiso le lau fausaio ale si mena wa challenge Ioane baptiso o le to inga ma fo ngale le au fausaio le na taimi awa manatu ala au fausaio o le lato ngafa te wai tua ya aperamo ona manatu la ia secure le lato place ele ngata le au faitau langa but il lato status il termina I tangata wa saula io na sa wai na ele foi point sa wai na ele foi poiva au foi nei o tau manatu fa pei fo o tau loto o aperamo o io lo mato te ma ia vai e o matua I challenge a fo Ioane baptiso le status le o le sine me the second point because ele ialu ya Ioane baptiso the normal way a function in society o le fainga masani wa tato va il termina I na taimi le first century everything o le status o tangata o felo ainga o fe me te sawai o aina tu ya ata u upper amo il te tununga lava ia au yuta ya matua mawalunga o le ainga tupu ainga mawalunga ia la saula ya Ioane baptiso mai le ni me fa pena le ni me fa pena le tangate fia o il malo lang ia la sa wai fo I male ia sa wai na le sfulu o lo tu nei fo le matau I te fue o la au matau o matau I te fue o la au uma fo ele fua mai fua le e taia mala fo ina I lafi ya o le image nga sa wa ina o le tipi la loma cutting of trees chopping down of the trees at the root ya nisina me wa moto I tangia la fa sayo ma lato mawalunga I ainga mawalunga I tangata leo o Ioane baptiso it's very challenging I lato va ainga taimi te manatu wa mai fa pe ia e mataio upo Ioane baptiso ona le tulanga le o le mamalu ma le inga le ta fi folinga mai ta ua I manatu o le afrosaio ma la sa tukaio mai la tau taita ia le nuu le teimi o le fenging fo le fengainga ma peramo awa fa maoni ale tua I upo le fengainga ia pe folinga mai manatu o matai o tu sai ma le baptisonga Ioane ua mo tau ma mau ese ia tangata ma le tausinga o le fengainga wai pe o le sile mea sa fa mo ile tua I lona nu ia faila tau ma tangata tala yatu inu ese lona mamalu mo lona sisi ese le tua le tasi le wai pe o maya Abrahamo mai na tupu mai te ia mfengainga ma le tua o ina amatai ona failoa whanau Abrahamo I le laulangi e tasi ale tua le wala te wasi whengainga wa o le laulangi whaulai le tele ma le ano no ai o tua ese tapua I tangata e pe ila I lau whaita wantu wai e pe o le pe o sfamsinonga le wa mai o lo na winga e le o sao le tausinga o le whengainga lua e le o whamaoni I le nātou ngā luenga o le wha lo atu o le tua I tangata uma le laulangi wa pe le wata fiofi e lātou le tua na o lātou ama le tua
ai po le mele wa mai fa pele ngana le ele ngata ile marusi o ya me mo ya la mai ya il fam sinonga le tu ya il fam manuia ya il fam sinonga ala ta o tu la su tolu le su tasi ta le sfulu ia ta o lo le ia ile mata upu ia fa ta mo le so su tasi fa pela mtanga o au nei o te papa ti sa atu ia te o tau le vai ina ia salamo ai peitai o le muli mai e sili o ia ia te au e lea ngā au ona tau ave i ona se vai o ia lea na te papa ti sa ina atu ia te o tau i le anganga pa ia maleafi. O ilona ao lana asu. Na te whaama mai na ai lana whaapotu ngā saito. Na te whaapoto ina foi ana saito i le whale saito. Ai sunuina le ota o saito i le afi e le matineia. O le lava mai iwa inga i e lua. O le whaamoe moe. E eri te me tu ese ai pe ona mai nga ngana lea. Le whaaputu ngā saito. Ia le taimi e sunu ai ia vaenga o le saito e lea o ngā. Pe o lea e whaatatau i tangata i utaia. Ai o le papitisonga la lea. O lea le se senga o papitisonga i e lua. Papitisonga lea sau i oane tu sai mali mol mau a mātaio o le papitisonga ina ia salamo. E lea te whai mai ia Ioane tu sai male mole maua whama maunga mātaio. O le papitisonga lona lua, o le papitisonga ale angang pa ia male afi. O le ale se senga o ia papitisonga. Well, e pe ole masani, il vainga fa. Ia mantua tātou John the Baptist, Ioane el Baptiso. A very radical tangata lea. Pena watu se temo sola se manatu ia Ioane el Baptiso. Olona ia lava lea natua. Challenge Ioane el Baptiso ia tangata ia maulu. Na fo ia mai na ole language ia. Tau ole masani lava il taimina il taimina. E baptiso nga ia le vai. E fai ei. E vai la le emphasis le utu ai Ioane el Baptiso ile. E baptiso le tangato le asau. O se le asau. O le asau ia le fatau ia Yesu. E baptiso ile afi. I think self-explanatory le pinga manatu le e baptiso o le fa fela na. On baptiso ile afi. E pe o le mene e tau fai tau ai. O le saule sauele, le o le asau e baptiso ile afi. E le nga o mo lātou pe o le na we tau o le whaamangalonga o angsala. E se le saule o le asau e le tangata le e tau i Ioane el Baptiso. Being baptized in the fire. Longa winga. Facing te le atu le o le tau o le baptism le mai le masani le sa wai. It's going to change. O le winga nga o le ufa matalanga. I le taimi le tangata le o le asau ia Yesu. E sui umai le vainga. I le ngata na le vainga ma le tradition le o le baptisonga. E mwhai fo ina whaatau le il tu la fono. E mwhai fo ina whaatau le i la tau lo manatu. E sili atu la tau i stangata. So it's not necessarily sao. E whaatatau ai le baptisonga. E very symbolic i tu atu. Le tau o Ioane el Baptiso o leo le asau e baptiso i le afi. Longo winga, e change el tangata le la asau, sui ato el tangata le la asau, ia le vainga ma le manatu po ni mawhauwhaunga maasani. Tu la fono ia mise le whaunga i Ioane i el baptiso. Ai,
Mali e le whalongo lau whasoa I tūlanga ia wai o lono winga la le baptisonga masani I le vai. Sa whai e tangata I utai e tu se o la tau taltonunga. Ia o sau ia Ioane pe leo a wha mawhara salmo. Leo whai mai a Yesu la. Ia sau la e baptisa I le nganga ma lefi. Pe o me tele I e lua. Pe o le whalonga atu a whapea. O Yesu ala na suinga. Le winga o le baptisonga. Lono winga tate o iai pea tau I whai upu I esfuto. Le au wha mafa I le sale nei o le whania po whalinga mua o le nei asa. Ia po la sa no nua o le tausanga. Ia ona matalena mai whafo le loloto o le ngangana. Malona winga. E le ngata I nao na po. O tātou fo I nei o na po. Le anga o lea ua o le lua afe mo tupu tausanga. Taro na matatala le tua ia e ala I lona alo. Ia e meisi fo I o le tausonga leo Yesu o Ioane le te wala e pe o mai amfa te tau I perfetanga. O mea wa umana valo ia. O lea la o taunu. Tatununga le tatou lau kerusiano. Tatou te leto e whatatali la o taunu. Ia, o na tasa pese to vai fo I mai loa. Ia, o na ta o lola I le whai bisfuma tolu se I whaangata mat whai upo sfuma fitu. Ia, o whai tauia na mawhai le so. I le tūlanga o le Samoa bua. Ia, whaalinga po le epifania po le epifane. Ia. Tua
tu whaafonga mai ai, ia le pese leli ie o lo le pese numero 5. Io le tu pese le whakasa, ia pi ona toe usuina e le li i o eti tau o le pini, ia mo lo tu walu tau wha. Anga, ia o wha o pēr tatu por kalame, ia o le tatu malo le neia fiafi, ia o le susunga i le li whaifi au, ngai le whawhengainga, ia Pausa Thompson, e le fou tu tono tatu por kalame, e sa tatu mafuta mua fo'i, ia a o lea la ua toe mo le avanoa i le nei fiafi o le aso sa, ia o toe wha o tuai le ia o nanga ma le tautua, alau si ufonga o le tai au fou, ia e pe ona iai o le nei fiafi, ia ai le ngātu le avanoa ia i la ua o te whatalo fatu, i nisi o mwhai o na whelo i mai, ia mafuta me fo'i leuso ia fui maono, ngā whatasi, mai u fui maono, whaftai, mafuta mai o nā tana lalo uru, tai lau whionga ti akono le whelo i mai, ia, mafuta mai fo'i whai a langa pāli so o tua, mai Amerika Samoa, whaftai whelo i mai, tala peili, Malia Niko, ia, tapunu utasianga vale, ia, o nisi fo'i o le au tanga nei, o lo tau kua mau mai, ia, malo, whaftai le whelo i mai, tatu afutai fo'i le nei tū la fiafi, Liz David Fido, malo, whaftai, mahina talo, ka mai Samoa, malo, whaftai le whelo i mai, whonga seunga, Malia Masoe, Isa ako, lo whapea fo'i o na mafuta mai, tui Safia, alo fauso, whaftai le whelo i mai, manatu o le nā e te mafuta mai Samoa, sinoi whao liu hall, malo, by Tumoe, glory, hallelujah, Jesus, greetings in the mighty name of Jesus, everyone, that in by Tumoe, in the name of Jesus, God is amazing all the time. Ya, malo whaftai vai, no te whapea mai fōt me tai o vai, soi fua lau de lei, awesome servants of God, Holy Spirit, rain down, ya, manu te leina, le o nanga, e ma walunga pēle vi inga o Yesu, whaftai tele vai, tala peili, whawhiloa im whataro whatu, i le soafa manu malo Yesu ke riso, i le saufa inga mamalu ar to ofisa whasalau, i o Soft Radio USA, malo fo lau manuia, i lau sunga Reverend Sepulona Tanuvasa whapea fo'i mane malo wharorongia i lau sunga Reverend Pausa Thompson ia ai tai nane fo'i i lau sunga i la IT tele ia manuia tele le upu fola ma le upu whala i au le nei fo'i a fiafi anga le leipea le atua ia mo le au nanga whapea fo'i ma le por kalame ia whaftai tele tala malo ia le whalau manuia mafuta mai fo'i me te tiuli leifi whatai Charlie Tanuvasa, Taro Fauso, Filo Mai Ausitalia, Willy Pula, Pai Tumoe, ia whapena fo'i Sam Toe au Marai, Malo Whaftai, Ue Pati, Pati Lua, tiuli leifi whatai o lo whapea mai soi fua manuia, i lua sunga i whero i atu i le suafa o Yesu, ia malo le soi fua, whaftai tele tiuli, vi taua to lima, no whionga ti akono, mafuta mai nuuli, Tafuna, Amerika Samoa, aleluia, tai malo vai. Namula ulu fiso, al fatua ia tina po wono le vasa, tai le felo mai, ia Jesse Fatau, savea le vale lio, ta alofa uso, felo mai i Brisbane au Italia, mafuta mai foi, ia to te lava mo mafuta mai al fatua ia anu sala u le lea ngafa, ta alofa, ia fata alofa tu foi, tai mafuta mai tala, ia ma le to tele tatou whafte tele vai tu mo whaima. Io e whesoa ni mai, io to a maua se mea ato toa, ina ua tau whasoa mai, io e le mea alofa le li oro iati o tau whatasi mai la ua nei. Ia, o le whatalofa na, ne awa noe tutu atu i tatu maruri ne fiaf. Wale, awa noa, ia. O lea wai le tatou, ia i nei le, whai po sifulma tasi e tau sifulma lua. Wau nei o te papiti sātu ia te o tau i le vai, ina ia Samoa. Ai peitai o le muri mai, i siri o ia ia tau, e lea o ngā o na tau ave i ona se vai. O ia lea na te papiti soina atu, ia te o tau i le nganga pa ia, ma le afi. E pe ia lua mea ia tau mai papiti songa lea la whai e Yesu.
o ilona ao lana asu, na te whaamamai nai, lana whaapotunga saito, na te whaapotoina foi, ana saito i le whala saito, ai sunuina le ota o saito, i le afi, i le matineia, i o le ana sau no iai te o iai sau whaapopo iai le tūlanga lea le baptisonga Yesu lea na sau no iai. O leo o mai o Yesu. Ia o leo o mai fo i leo swinga tele. Ai pe ia po linga mai o swinga tele ia. Ia o le ngā luenga wha mesia na mafuai o na o mai Yesu le lau lai. Pe o tūlanga ia whaintai tangata o na mamala mai. Ia Yesu o le alo le tua wa liu tino tangata le alofa o le tua i lo na alo ia o le o sau. Ele ai ia se tala a mataio na whai e winga ia Yesu i sana saunoanga bo. Tu sau ile a matai o na tautala ma saunoa Yesu o na amata loa lo antala inga. Mai ala amatanga se ia o ina o i aikupito. Fo i mai aikupito o i Nasareta. Ia lea la e whapea le manatu o le evangelia lukua. E tu sa maltous futa usanga a matarol tala inga lea. O lona winga e te lele va. Tatou te le o maua ain whaamtalanga. Pau le mea lea wa ea e le tala ma le mole maua mataio. O sau Yesu o la mata la na ngā luenga. A mata la i tu langa o le swinga o le baptisonga. Le anganga ma le afi. E sau whalau tele, iaia e tele i o loa i le sifun mal tolu ma le wa be o vai upu ia mulmuli o lo ta oto ai ia le lo loto o tu whata singa o le mata upu atoa. E ai e tau fio na ua manino le ia wa e ele sota i le ale e whai upu nai lunga ma le sutasi ma le sfulua. Na ua manino le ia lo na whaamtalanga ni whai upu ia lua. Ia, o le ata o loa i le palakalafa mulmuli, o le matau petolu, o le vangalia mataio, la na moli mau e tusai o le ngā luenga a le baptiso o Ioane, ia ato ai ma le mafuanga ua sawa Yesu e saili Ioane, ina ia baptiso ina o ia, pai posfun matolu, o na maliwa tuai leo Yesu mai kalelaya i oritana ia Ioane, ia papa tusina ai o ia. Aua vavao Ioane ia te ia ufape mai. E ao na e papa tusoina mai o au. A e maliu mai ea oe ia te au. Aua tali atu Yesu ia te ia. Tu mai nei pea ia. Awa e whapea o na tatau ia te i tātou. O na whataunu ina o mea tonu uma. O na tuu mai lea ia te ia. O papa tiso ina Yesu, o na maliwa e loa lea o ia nai le vai. Whautu foi. O whaava no ina le langi, ia te ia. O ia ilo atu foi le anganga o le tua ua fio ifo. E peise i se lupe, o i ona lunga. Whautu foi o le si ufonga mai le langi ua whapea mai. O lo wata li pelele na o fia lava ia te ia. Ia. E iei mafuanga wa vavawa e Ioane Yesu. Ele mana ona te baptisoina ia Yesu. Aore tali e Yesu. Ina ia whaia le mea tonu. Po le a mea tonu. O lona winga. E le manatu o nisi. E te tau ona papatiso e Ioane Yesu ele whapea e anga sala Yesu. O le talia ina Yesu. O lana ngā luenga la vea i mana ngā luenga whaola. Le mesia pupua ngā tia lea e tele ina pese ai le Isaia. O le mele e tawai on papatisoina o ia. E le ngata i lea. Le au tatu whalongolongo. Ua a fio ifo le nganga pa ia e peio se lupe lo na winga o le fatusa lea o le nganga pa ia o le lupe.
le ngata ile o si fonga mai lang e la nai vai lenga ele o manino tele a se e sa no ala tu langa na le o le vavao e Ioane o Yesu na tele mana o e baptiso e mala malama leila a faila sa yeni taimi sa so ta ia Yesu ma Ioane la wa tupu ia wa ele o manino wa e sele mea sa iai Ioane mo na matua e sele mea sa iai Yesu mo na matua ia o le a sau soani e tau fa malama ma tau fa ingofie tūlanga o le mori mau a mataio i le mea wa lai ana mana o Ioane wailoa Ioane e le tala whengai o ia ma Yesu le mea lea e fisile ai i tangata o le ana mea la baptiso i Ioane e Yesu o le tonu ale winga o le mea o Yesu e angsala po Yesu o sawe ufale ia tatu angsala ina ia mawhai o na lawe ina tatu e le alofa o le tua Tawhi fo ia fata ia fo ia Ioane i le mana o Yesu aua sa manino lava ia Ioane ia lona ia tawhaioi o le teu wala o le whaasaunia le leo le ala e a fio mai e le alo le atua o na e sa wai nei e o te tawhio wala ngona fo i e Ioane lona whaatauwa e nā te whaia le atulanga ua le pa ingalava ia le whaaperu po le i winga i nāo na aso mo le whainga ia ele baptiso e se tangata le whaatauwa se isi e mawalunga e pe o se whaatusa ua saule ti a kono po le awao e baptiso le whaiwhi autoina ia o se whaatusa na i mawhauwhaunga lava ia o Ioane baptiso a le tāua ia i lo whaitau i le mea tonu ale na mana o Yesu i le lesa wa i le sifuru lima a watali atu Yesu ia te atu mai nei pea ia a wai whapeo na tatau ia te tātou o na whatau nu uina o mea tonu uma ale e tau manino atu la titi i le whaitau i le whapala. But Jesus answered him, let it be so now, for it is proper for us in this way to fulfill all righteousness. Na ui mai le atua i le ele whapea na whaia fo i le whaia i fo i mta upule i launga nei aso ele whapea na pa umai asu mai e stangata fo na pa umai ai langi na ui mai asu i le anganu ele anganu o le anganu wha e peru wha i utai e le taimina awa e mantua fo e tatu o le amatanga leo o le ngalue ngata la i o Yesu e umal baptisonga lea ya alula i o Yesu i le vau this is the beginning o le ngalue ngata la i o Yesu o le tau ina ia ele i whapea na sau Yesu te ena le i le wha e peru ma le anganu wha e peru aina la ngona Yesu a whai e mana o e whai le whina ngalo o lon tama e tatau ona ia ui o mai le ala lea i le ianga nuuma o le baptisonga ina ia awane ia pui ai fo i lona ngaluenga a wafo i o la lea la a whawhia ngai ma wala au whewsaio ma au kuskala la kou lo whaia ku la fongo o mea uma ia a ele i alu ia Yesu i le a fo i au mai ia au ia lau soo manisi o lātou ma whailong ngā luenga i le lona ngā luenga tele leo le tala it was important i a Yesu whai mua mea taun whai ui le ala e tauna uia ia o i il baptisonga ia ma le vao me uma ia pato i e pei o lau whai tau ia i masa malama i ai il mea lea e le mea na e whai ma e Yesu ina ia tau nuu le e fina ngalo le o le atua e tatau na whai uma mea ia
o le baptisonga, me uma ai le whapea la o se wa aingo Iesu. Ia, awa o le te leona o le tātou manatu fo le il baptisonga o se me wha mama o le tangata sala, na o le tangata sala e baptiso. E tātou mantua foi. O tātou wa i o le tatonunga le o le au keusiano. So te lea nisi e whai il baptisonga le pepe. E whawhea, le lala me la baptiso i fo pepe. E le isang sala se pepe. Ai olona o le tātou tatonunga. E whanau mai le i le tamaititi tangata ilang sala. Ai whanau mai fo i tonu o le mawhtanga le o le li o le au lotu po se tatonunga. So automatically part of the family o le atua i tonu le. Awa le temina ia e lua ia i neonaso e lua baptisonga o le full immersion baptism le fai e isi tatonunga. Ia o isi tatonunga la tau te whaia le baptism o le sprinkle. Ia le lulu le vai lungo le ulu tamaititi. So ele i tāua tele ia Iesu ona. I think o mawhauwhaunga i ua i le tūlea i le angasala. O mawhauwhaunga i ma manatu i nei o nasu. E ese le mawhauwhaunga i manatu i baptisonga i nā taimi. E peo le nā taimi o le whanau whauina. Tangata. O le baptism na le wa mai Iesu. Ia, o le purpose a Iesu le whainga o le baptisonga lea. E whaasau ni ai fo i o ia. Mo le ngā luenga le lumanai. E mai se ia uia Iesu le ala tonu. Ina ia taunu ue le whina ngalo le. O lon tamai le lang. Sitali na ile. Mana ia, awa o le ala umanino ina awa whaitau mai le ngana Peritania. Awa o nai upu ia le tātonu ngana le whapea mai Iesu. Ina ia whātaunu uina. O mea tunu uma, lona winga o le amia tonu, o le whingalo o le tua. E le o mamafa tele pe anga sala isu pe na isaunoa. O le mamafa i le manatu o nisi. O le urufale o Iesu, baptisonga le o salmo. Ia o le vape mai isi, o le urufale o Iesu, baptisonga le o salmo. O lona te ala ia ina ia o anga sala a le laulangi. O la ana ia tau a veina, ia i le temi nei lava i baptiso a ia, patau nuu ai. O lona winga o le amia tonu lea pa whaitau atu. Ia o lea e la ei mai i le alofa la vea i o le tua. Wa i le isisia wala e mwhaion maamala mai e tangata. Paula la wala o lona winga o mea lilo ai o le tapenanga le mesia popo ngatia le pe tatal no ai le alava e mai le tusi a Isaia wa pe tusi na venga into ai nesa ai te fatu ala ia wa o lo mtata o le mtau sisili I think it won tatu to vava ai tangata leo Yesu a fa pena fio mai Yesu ile tu falitino e te taulan tatu taumfaie wa e ele manatu fa fena fa tau nu ina nga luenga le a Yesu pe a fa ele ato tolo na tu falitino in the flesh o le ana le wingo le to inga mafu fonga le awa ye tangata ya o Yesu ele ang sala o Yesu e mtua i mama Yesu yoi tatu te au le tu mtau sisili o le ale wingo mele o liutino tangata e tauna to e vava ai to ai le yo tatu tangata. What is the meaning of Jesus the word became flesh? Faita atu sa o ai lona winga. Jesus became flesh. Jesus o pe Yesu o tatou e ye ona vai vainga. E ye taimi lango na ile fiu. E ye taimi vai ele tino Yesu. E ye taimi fia moe. La mela e se le mafau fau o Yesu.
I mean, ole fesilia le talu le fia fe tausanga, o fesilia il au sa i. What is exactly the meaning of melen I tono tusila ia pe ola evangelia matayo maisi fa evangelia. Jesus became flesh. Awa afa pena. Ya, now tatu silfia uma tatu. Wa na maliu Yesu ilungul satau. Na fo la mai fo au fa evangelia ya ni wing ya itala. Fo e fa matala ai winga o Yesu, he had emotions. Na ye emotions o Yesu. Na ye vai ngo Yesu. So ye taimi e tatou te si e lunga le tu fa le tino Yesu. Ye fo taimi e tatou te le e tau e fo se tatou ele mana o tangata ma fau I le tu le I winga o Yesu. It's a ongoing question le mo tatou au fa tu. I le winga tonu le I to inga ma fau. Tai. Peina o mai fatasi lo tau fai fa mala malama le tu le o Yesu o tangata soifua pe o mau. Jesus humanity. Usa le wa fale ye Yesu. O le taua foi la na tau sisili o le nganga. Wa be o I le fio fai lo le nganga ele fai upo e sfulma leon. Pena fa longo ye tangata ia pena I loa tangata o le mea tatou te iloa. O lea ua alanga ina ma ele tua le lona alofa ia Yesu ele ngate lea. Ua fio ifo le nganga. La tasi pesi, on ta fai mai lo lea. Langa tasi la lem tau sisili e aone fa manino le fisauta inga o Yesu le alo po le faola. Ma le nganga. Ia. La tuatu le tatou ai tia fatalo fai nisi fata o ane ilunga le tatou penga te fai langi. Ia, po e vo nisi o ina tu fasili. Ia, ona foi mai lea e fa wau le tatou tanuranga. Io tapunu tasi na pale fata patu. Ia. O fa ma lo le se fuelo. Foi tapunu tai mo. O tu ina pele vai tu moe. Sound request time permit. Mori mau ke wole nei se mi na tu le o pesna o mai ya nei ya ami Mau
Whawhitai. O le whawawina o le whasoa e tu sai o le mtau pusfutouru e tau le sfulmal fitu o toi parakalafa lea o le evangalia a matai o lona mtau po i tolu. Whatau lava le ngā luenga papatiso a ngā luenga tāla a Ioane ia ato ai fo i ma le whiloa ai o Yesu ma Ioane le papatiso e tu sai whamaumaunga evangalia o matai. O le si tūlanga e tātou te papai le tāua. O le tūlanga lea ina ua uma o le papatiso Yesu. O na whamai lea o maliwa e loa lea o ia nai le vai. Whau ta foi. Ua hawa noa ina le langi. Ia te ia. Ua ia i loa te foi le nganga. O lea tua ua awhi o ifo e peise i se lupe. Ua i o na lunga. O lona winga e. O le nganga e le se tino. Ai pe o lewa mai ile whailonga le lupe ina ia mawhai o sosani a tātou. Ele o Yesu a tātou. Ina ia tātou malama ile tūlanga o le anganga. Te lea o nei on pō a veare lupe ma whailonga ia a toa fwoi ma le manulele o le tala lei. Tātou te vai pe iai te leo whasa. Ia e whaamalama vo e stained classes, ia o moata tusia, o lo mai ai lava le ata lea. Ai, o la so fina ngalo. E fōlinga mai ala na tau mai le lupe lea, o no le lupe vo i. Lea vo sa wha lele le taimi o le lolo. Pei o se ave fe au. Awa, o le anganga le stino. O lea ua whai iri whailo a inga ale tōm taspaia. Le atari le o mon papatiso ia ma ua ia maua le mea lofa o le nganga i so soani i lana ngā luenga whamesia ia atoa ma le toi whai upu ia o lea ua whapea mai pau te foi o le siu fonga mai le langi whapea mai o lo watari pelele na ua uwhiawhia ia te ia pe o wharanginga lea o Yesu e le tuar tama o le atali ia mai le ngana e mawhai on tātou malama mai o le tuol tama ia Yesu le atali i wa tātou wo tuol kengis i on tātou loa i lea o mātama eva o whauringa i o le alofa o whanga le tua e le atua na o tama tau whaina eri tina o la sa ufsosani i le tūlanga lea o le awhia ifo o le anganga pa ia ina wo umam papatiso Yesu mai umatala le langi ia o le ngangana sosani ai tātou i o tātou mawhauwhau e le whaingo fia e pe a tātou tūtū le loto ia e whapea fo i ina ua whalongo ina resi whonga mai le langi ia aftai mo le siri o ie le manatu le o tala noa ile tulanga mo mole o le lupe le tala noa mai e ua pava no ina le langi ia te ia ua i lo atu fo ile nganga o le atua ua fio ifo e peise i se lupe e te leo le misunderstanding o tatou i le passage lea awa a fai tau fo i tatou le vo i sau le whaipalangi Suddenly the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him. A literal tattoo interpretation in mele. E pe a fai tau e tatou nwa pe. Ia, o le lupe le na lele mai. A le saua i e toso te le tu e le fa e peru, the original Hebrew. E le se mea fai mai, o le dove, o le likeness o le dove. Was descend mai lunga so le vai nganga tangata wa vai ile nganga o le atua e pe o se lupe e pe se I o se lupe ele o se lupe ele tell you no misunderstand it at all the text le literal take literal tato because man na ile imagery e man na ile imagery e toso fo e tato tu ile ai pe la tala le ya noa maistala. Sounds good to be true. Yeah, it's easy if more tato e comprehend and tato mafau.
o wa descend mai le lupe o le nganga o le atua. Ai matua tatu. This is the beginning of the Holy Spirit. Ile evangelia Matthew. Lela wa tatu faitau. Ile o lela wa ye le nganga pa ia matatu. Wa tatala mai ya o le langi. Lela wa mai le tua le nganga. Wa uman baptiso Yesu. A fio mai loa le nganga o le tua. E fatasi ma un tangata ya mai se ya ma Yesu. So this is the beginning of tatu o le imagery le ina ia loa tangata. Le movement o le nganga pa ia. E active, e le nofo mau se me tasi. E loto lotoi ma tangata. E peise io se lupe, lele solo. But it's not a dove. E le se lupe. E o le imagery o le vaenga na. Tatu tana noa il mele o le whaalinga. E describe el tangata ilona ia vai. Ilona ia lava malama lama. A le whapea tatu. Exactly o le mele tatu te vai ai. A tatu walu tua ile tusi lava leo le whaalinga. O imagery na la tau mwhai e whaamatala mai ele tusitala. A le whapeo ni mea tonuana o lona ia lava manatu ma lona ia vainga. Awa a unique le perspective o le tangata. Lea la o whaamau mai nei e mātaio. Ia ua fio mai le anganga o le atua peise i o se lupe. Ia a very symbolic le fio mai o le nganga o le atua. Awa o le la e tātou te whaitau te mi momua. I le nganga o le ngā luenga na leo le nganga pa ia. E loto toi matangata. O le sui leo le atua i nei lalua. Awa e sau Yesu mara. Ia sa u whaamaram na manga. Alo, whaftai. O leo e pei ua mau atu le upu lea na e whaitama o le like. Pei o ina tātou te loa ai pei o se simili, po se metafor, a tūlai le ngana Samoa o le moanga ngana. O lea mai ai pei la upu lea pei sea I se rupe. Like a dove, but it's not a dove, it's the spirit. It's the spirit. So, o mea tele na whasei na ia mawhawhanga o tangata. Ia wata tau se longa e whaitino ni mea. The metaphysical world is not easy to comprehend without, and then whainga comprehending the spiritual world without the physical world. It has to come together somehow in order to portray a message or an image. Pela mele, lewa mai ile image, paua mai ile tūlanga fōlinga e pei o le lupe, pei I se lupe. A le si mea o le tataoa i tua i le whaaiutaia o le lupe, ia pēla ana au mai e le sunga ia Sepulona. Ia o le messenger. O le lupe ai o le messenger i le vainga o le whaaiutaia i nāna aso. Mea nana le mawa mai e le talaia ia noa. Na va o le message nan toi fo I mai le lau le olive, the olive branch. So there's a lot of symbols o le happen I le mea le whaalinga le vainga o tangata I le lupe. Ai peise o le sile mafuanga o te tawhi wa tātele le mawhauwhaunga o le image le o le lupe. Awa e lona symbolic sokanga. Ia maleanga nuku le o le whaepeu. Lena wa te lele fsoswani whaamala malamaina o le ngangana. O lo mai ai e mātai o lana moli mau. A wafo I o le tele o tangata. E nā tau te whaitau le upu. Ma ai le mwhai o na ai I lalo ifo upu. O le winga o la utala. They read the Bible literally. And believe in it instead of trying to find the context and the syntax o le ai le whaitauia po le ale winga mamala malama I le winga o upu ia ai le upu ale o le peise I ia ma le upu le mai le ngana pe like o tau mai ai le ai o le ngana pa ia le o se rupe ai pei se lupe wa mai le ata o le lupe o le ngana e masani ai ia tangata o le lawe ele
ia na mai e tala o le tusi pa ia ma lo fa fitai Ema na il tato tu se tala tato translation le fa Samoa. It's very accurate. Yeah. Awana le liu mai fa palang na le liu sao mai le Peru, the original Hebrew. So it was a lot of work na fai e la ko nga vai kau i le liu nga le. So it's really accurate il ka ko text. Ta ua i o lau titiro mi le lusunga fa feme. ia Ono a fesili. Ai se ana vai lupe. La mena le fa tu sa o se fuia. O se a eto. O se a se isi manula. E muri e taunu ua tu le tala le Samoa. O le lupe o le manu le a Samoa. Io e fa pele i le atunu. E fatu iai pese. La ulu pe oi vanu. Io e pe fa pena le. A le lau e taunu atu atu spaia. E mawhai o na whaalau tele le vaenga lea. E taunu atu spaia. Ma lana lupe le na whaalele noa. Mauai le upu wha Samoa o le lupe whaalele. E muri atu tu swa o lewa ona iai upu nani ngani. Ma le manu lea, o le manu e wha pele i e Samoa. E se wheso o tainga. Ma le mele. Tu la fisili ya Sepulona e loe. e le fiso tainga me tu le tatou vo i anga i whanua ma le tatou ngana ia ma tatou talitonunga sa iai wa le lupe ia le aesi le fia tasi lea manu o tele ala ngā upu wa whau mai ai o seu ngā lupe vo i o le whaivo tamari e le o i eini tau le lea e seu e whaini seu ngā lupe e sa whautia mea mawalulunga ina ia ele ngata la ia lupe o whalata ia Whawhanga whao. Io e me toa poto a lupe ia io te tai mai lupe vo ia ina ia a ola ina na faise tu langa se fa mo o mawulunga ia na faile upu o lupe tupu ia pata tainga Lupe mali e toa. io lupe mali toa o falele nei tu lo ne tula tu le lima o lo no winga no o sau atu le lima o le ata le lei o le ata fa mo o manuia e fengo fie foi la na la marisa mo e fa le unga le pa o le mea le uche lo e fengta ona ua ta ofi le lupe o le ngang pa ia e tauna tau sisi le upu le peise i e fa pei o le lupe pe vo le lupe sa mo la tu fa ia le tele o tala ma o le ala ma fa fani ma le lupe vo ile tulanga tal tununga o la ele na ma tu spa ia ma la tu tala ia wa tasia te tu an fa ia nei me o fe la vale me fa na o la ile nei manu le lupe ia wa tele tu nga lupe ta jo wa ai vo nei ya so le tele o lupe no fo i fale ti tele o le lo nai lupe po fe me la o ye o le ni va ma o yo sa ili ni ta ma fo fanga la vai ia leisa ma falawa e tangata E so tai fo le toenga ile langa upule le upule tau sa o tatu famtalanga le enta o e kuilaipa o le o lupe fa lele e fo so tai le mo le fa e peru awai o lupe fa lele o ave fe au e nan ta watu o the doves are the messengers o ave fe au la e mo to tau le wa ele ngate na te voi winga o le upu lupe fa lele pe o lupe fa lele ai o lona winga e maisi o tusana ele ngato ave au ave au le tala le o taulanga ola ainga watu e ave le tala le e o avatu le savali o le manuia ma le file mu au le sasale la fuma moya e o ke lo o ele te tausi le le o amatana ele le wa mo ai mai lo ikaris ai o vai lunga la o ikaresia ai e ta ua nai me lai ti e fa se nai ma fa o nai nisi tanga tau tala ile va mal fa lo ia e pera fa o le ua feilo ai manino i ale tau taspaia pe ata tu fai tau loto ia o le ua saule atali il baptisonga o fale ina ia mafai
ona tau ave a ngasala a le rau langi na mafuai on sau. Ia o lea wa a fio ifo le ngang paia. Lona winga na Yesu ai malama le mea lea. Ai tau o lewa mai ile ata o le lupe. Whaingo fia i on tātou. Ma pēna whai atu e whainga tāi e le mawhauwhau o na malama i mea le whaina vai ai. Wa o le nganga lava ia ile ngana e Peru na tse si le fia ia e fua le winga i le whai upu. Wa e mawhai ona a vea o matangi, o le mana vaola, o le nganga pēna whai atu i tātou iau i le aonga i le whaingo ascetical work. Ia malama le tax, ma le sin tax, le malama le wingo tala, ma le whai upu, ma le whaonga aina o le upu, tonu o le whai upu. Pēna le mele, ia malama i le, pēna fo i tūlanga le whetala i mai o le tua o lo nātari pele, o le wharanginga lea le tua i Yesu. O lo nātari pele. O le meta wana, this is the first time that to whaalu. O le o whetala i le tua, i le whenginga fau. This is the only time this is my son, the beloved. Lo watali I pele na. Pau lava le al time e tātou te whaalonglongo. Leo tu sia mai I le amangani a mātaio. Throughout the whole beginning of the gospel. Yeah, the gospel. Pau le time I tātou whaalongo. Leo tu si mai. Ua tautala le tua. Ia Ioane matangata umaya sa ia I time na. E moni leile le saunoanga I wha malama tūlanga le. Wai mai ai le amatala tala le ngafa o mai a ngelu masavali e le I saua le tua. Wato a saua le o le tua I longa papatisa o lona atari. Ia mai ma le whapenga malana whetalainga o lo watari pele o te fia lava ia te. Lea vatuai. O lea wa ila le toltaspa ia. O lea watato vai le tino le tangata o Yesu. Wa ele teimi te fo ia Yesu. Ona tato le te vai le ia. Ia langa le wa mai le tato sosani o le nganga ia o le tua lava lea. Ai ma lie le falongo le fa maina ma le fa manatu mai. O lea fato aftalai ia le tua. Ele vangalia a mataio. O lea foi foto atautala I Yesu. Taruna mata le vangalia. O luka leva mai sfulu tausanga na o ai Jerusalema. Tala no ai Yesu mo na matua ma. Nasa pesa alu wa o tangata falo. O I le vangalia matai. O leva to atautala le Yesu taruna mata. E pesi o le matua tele me o sau I le sfutolo I le sfufitu. This is, I think, o Paule taimi o whetala ile atua. Tatou te oa I tua ile whasa taroina o Yesu, no voice. Tatou o ile toe tū, o le angelua. This is the only time, o tatala mai ia le langi. Ia o le langi. Ai whetala I sao mai ane atua ilo nā tali. E o foi I lunga le maunga lea o rive nā ru Yesu e taloi. Ia leva pe wa toto leli. Ai rei ase tali ele tu. Silence moni ai. Pa wale o taimi ufetala ele tu. That's it. Ona tu le o nga wenga fe ngai mai. It's very symbolic for you. What tu wale ya Yesu. E na yola ile tu fa al ting. A fai ua o le a matalia le nga wenga. Baptiso oe e alu le bao. Ya, e te whea ngai, wha whea ngai, ma lu I tau o le o langa o le tangata. Tangata ia lau whau saio manisi o lanto. But they're very symbolic for ila matanga. Alula ia. Whailo ngā luenga, whaile mea na e sau. Ioe o mamana. Ai, se umatatu pai baptisonga tātou tu ainga. Malona winga. Awai e bea na e saunoa. Umarol baptisonga lea wa ile mana o le nganga lea o tu Yesu e whaila na ai le va pena ro Yesu fi fio le na ave vau e fa mai mate fast food po fast food wa o mi on taf e be ale olanga ele ia upo ata tau e luti e poava mapo I fangalende pe upo ya mai ai le va o le manuia ma le malu ia ma le so
ma whawhita uli o leolanga. So soni a tātou. Wa e tātou o tātou au keusian. Ai tei e lol tangata I whainga tā ua whaalongo atu wa le lavalona marosi. Ia I nā tonua. Ano file mu. O nei loa lea. E leo mamau le tua o tangata leo mamau esi. Ia, a watu nei a manoto tali mai. Ia, I le tātou IT se tātou pese, ia. Pe I fwoi sisi fesili pa fwoi mai. Ia nei fesili o leo lo fesili mai ele se fesili a pese. Vai tu moe e whaingo whanai o na tātou malama lama. Whingalo na vai tu moe pangadino sa muelu o le dam o le symbol of honor, love, peace, prosperity. O sina manatu vai wha. Hai, ho. Eo enesi, tai la tūngat maftamai. Praise God, vai tu moe, tiuli le ifi fatai. Na feta lai le atua I a mose I lunga o le mongo si nai. Tu la fono. Ia, fai sinu numi au tiuli o le upu le si upu nai lumatu tu la fono. Ia, e si tui whamanino mai se teimi. Ia, feta lai le atua I a mose I lunga o le mongo o si nai. Ioi. Le tau mau atu le... O le whea ngai ngatu wai. Na e sa wai ai pe o le winga o le manatu nen tau watu. O le whea ngai ngafou. I e vangalia I a mātai. Ia pe pauale o teimi tatu whalunglungu ai o wheta laile atua. I wha mau ai le whamili mātai. O ina o tiuli. Ia e fuafua po wheltu sinai whaita wai o lisi teimi o sinai. Ia o lisi teimi o suila ingo o sinai. I leisi ingo. Ia, whangalilo, Samuelu, o le taimi mua fo I lea na atoa mai ai le triune. Ia, na, le tutaspa ia pio na whanmarama matu, ia o le Trinity fo I le nā pi e mafua mai upu le nā te a mai Samuelu, whaftai whamanatu mai. Ma no. Ma le tāpini Amina, o ke le ngā triune. Mai, ia. Ia, se I wabai fo I tatu fo I se pese, te mana ia Samoa pe a tala mai le ua whateu mau e ua le tatu whasofa. Ia I si man whafo. Don't
whaftai o lea wa, toi fwoi mai le wanoa mo maua. O lea sa ma whetutu nai, ona o le whaingta o le tūlanga na mafu ai, ona whinangalo Yesu. A papatiso e Ioane o ia. Ona tau nuu ai lea, o mea tonu, o lona winga, o le amia tonu. O mea ua umana malo ia. Ara tatu wantu i whawhenga inga ia Thompson. Pe iai sesi wa ainga ese mai lau whai evangalia. Whamatala atili, le urufale o Yesu i le baptisonga o le Samoa. Ina ia mawhai o na vea o ia ma sui e tau aveina le maa losi o le angasala e whanau mai eile tangata. Ia, lau sunga. Wa, e whaftai mo lau no. Ia pēna watu se manatu stemi sola. O le amatanga le o le ngalwenga a Yesu. Ia leana mātou whaso ai fo i mata upure i tatou break. It's a very taua tele ia nei foi upu e tolu pe fai au mai nei ina ia tatou va ai to ai foi e le tau le manatu le e tatou falonglongo ai pe le upu le ave so le lo watale i peli le peli le mai ile isi fa mau o fa evangelia o le beloved le tatou te maua beloved disciple le ke le ngfa ka mai o Peter i le beloved disciple e tele i le symbolism ne tatou tala no ai fo i le lupe le nganga so mo wa ai o i fo ina pe ona tatou tala no ai o tatou fa longo feta lai le tua. So it's really a combination pe le amatanga le fa vai le ngad winga ma le mafo le emphasis e o matayo ya Yesu i le mea afia nga ye fo Yesu i lana ngad winga tala ai pe vai ana alu le tatou afia o tala no le tau but in a nutshell is summarize this is the beginning i mea umalava i le anga i luma o Yesu i se io ai lava i sakau but it tele symbolic gestures ngai sa wai nga ia ndatou tala no ai fo i le lupe ma maisia i toinga symbols na mai na Waftai wai e maua umalava le afio ifo le agapa ia i le fatusa le lupe e la usinopi ma reko ma tai o luka be fatu langa le chronology o le taimi ia o Ioane foi o le ma ia ese foi o no Ioane e afifi mai la mata usisili i tu langa o le vainga fa leni pe ia ti le fa per ila na vai ai e sele ta uale ole tato muta upu e sa no la pe si tusi se va inga e ma fai fa la tele ai wa pe en vai o le tusi le na fa nga vengen tuai le FCC ia o tusi vo io o le mesia poponga tia o lo mai ai le tulanga na pe fa ia ole ona poponga tiva tawa ia Isaia ona le tulanga le fainta le ngadwenga fe nai mai ai le fa longo tata fa mai si le o Israelu le ona poponga tia ia tatou la kemsian ole a tatou talia le ai o le afto a manino ma autu le lei tulanga o le mea ingo le ona poponga tia e la ia Yesu Keriso e pe o ile apipi aile ia le misterio bo le secret o le ngā ruenga an sau Yesu vai watu pe se vainga po se vainga Paulo i tūlanga ia o le
No, ia. E iei lona. E iei le maunga le sau ai le Filipi. Le Filipi e lua. Na sau le pese na le... le Filipi e lua le 5 to 9. E iei le upu ele ni le. E matutala noa e whaaso ai foi. E iei le upu leo le kenosis. Ia, o le kenosis. O lona whaalili uina o le upu leo le kenosis o le self-emptying. Wa empty e Yesu lona tangata. Ia ona mamalu uma. Wa empty uma Yesu mamalu ia. Ai take Yesu le tu whaalitino. O le ana le winga o le me il baptisonga la le. Awa atato vava ai. O Yesu ai o le tua. E le ni de Yesu na usta ini tu la fono tangata. E le ni de Yesu ona faia ni anu I fa na ona po I faingo le fa le anga nuu faingo tangata. Because he is the ultimate authority. I le lalulangi atoa. In order for him, and na if I tell nuu le fina ngano le atua lontama. Wa empty Yesu ya lontangata. Yona sa sa umona mamalu. Ya I assume le atua le tu fa tangata. O le mea ne o le winga na. Ina ia ola I fo ia Yesu I lalo tu la fono na ia pe on fatatia mfina wa ia le au fausaio I lalo tu la fono fo ia o Roma because he had to in order e tau fatau nu le fina ngano le tu e te tau ona ia uia mai le tatu tau no ai fo le ngano na ui mai e faia le il baptisonga ia wana e te tau na uia uma e Yesu ia tu maanga uma ia fa e peru na nasu al tau ai o le pese na sa o le Filipi 2 ia na sa o le 2 5 to 9 o le emptiness o le self emptying na o Yesu e mana ia le pese pe ala u faita wina mo le tatu au falongorongo msota mai e malama I le winga o le pese le fa per fai poi lima si tau leiva ia te o foi le nei manatu o ia Yesu ia ke riso Yesu o le sa winga fatasi ma le tua e le manatu ia o se mea u mau lona tu langa tutusa ma le tua au asa sa atu o ia e ia lava o fai mona le winga o le polonga I lona ana mai fa pei o tangata a o iloa o ia I ona fo linga fa pei o tangata ua fa maulalo o ia e ia lava wana ana wo ina maliu o le maliu lava le sa tauro o le mea lava lea ua matunga fa ia inai o ia e le tua before ina atu ia te ia o le suafa I sili I suafa umalava ia o le self-emptying ua sa mai o le fa o ngale ngana sa morebu ua sa atu o ia lava o lona winga al manatu o le pese lea ia o le e fōlinga mai o mai ai tu langa sa iai Yesu ai le I soifua mai o lona winga ia e pe ia na tau fai fo iai le evangalia Ioane la tau lana forasanga le amtak malo faftai u fasamo fu le tatu le sau ngau I tu sau ngau na ale e taua le pese lea self empty awai e pe o le sile mea te le ina ngalo I lupe whanele le winga o le upu self empty awai e te mantua alta la le sia profesa wala au e te alo te whaife au ia awa te alu ma se agenda awa te alu ma se mea e te manatu e te alu e whaatino I le mea wala a te alu e te vava ai mai whaalongolongo ma mātau tangata o la enga lue ian tau ngā lue whaatasi le e whaule le mission ma le vision wa on tele we kalesia ia whatever na iai pepe o la we kalesia I le se kalesia fo
pe vo le ka le sia lo o ngalu ai o lo so I fu mai lava e ma tutua le tatou te fai le upo le tunu ia sa ilia ia la tau le tu o le ka le sia wa o la tau ia wa lava le silafia ia wa loa foi on tautua ma auna ia ona fai mai le upo e masani ai o mea tu e matua I whanau o le tu iai le whanau o le tu na tu e matua I whanau ia pe o sau whapopo atu le lave foi o le mita upu ai whaftai o le au manino le tūlanga o Yesu ia Michel tato mata upu le feilo inga e nao Yesu ale whaitino wa paule o le wala tato te mamalama e usau ni le tu le sawa le tu ia wala o tato masani ai o le mele na te ron whaintain talia le mana ia foi la le tūlanga o le ava yaso la sa wa o le umi ana whao so Yesu le va o te masalo o le visili lentu ina mai e le whatonu sunga le awa o ya tu le pe po la tūlanga o ese senga o baptisonga o ya whatino lau ke visiano wa e pe o na e saunoa o le baptisonga ia I le vai o le mea masani ai utaia le o wha ke visiano ina le winga o le baptisonga lea ona o Yesu ia sei tali le wa il tato wala au mai telefoni ia whamaruru atu I le tata au whafonga ma malu o tau mwhai on so tai mai le tata o tau fiafi tu sai ma le polo kalame ono le wa il tata wala au mai lunga le telefoni ia sauno mai tu ia tanu falava le tunga sa fenaina ia Sepulona ia le o ile e sunga fo ile malu po le sa fenaina fo I wa fai o le tatu o patasi ia tena te leo le sunga fo I wa fai fo I mafunga na fiafi ia o tuli le fi fatai ia ole mana ole le sona ia la iona maona I manatu ma ba sini manatu ia ole tusi atua na fai tau ina sa pa longo tulava le matango fi pe o tusi lava I masani ai ona tatu fa longo te ai ma fai tau fa fi ai I le tele o taimi I tusi ale au fai e vangalia I tai o la u popo sina manatu vai lava e avatu ona ole tutalaina le ole upula Ioane Baptiso e papatiso o Ioane el Baptiso tangata I le vai ina ia sala mo tangata a Yesu o ye mun mai e baptiso ina tangata ile nganga pa ia maleafi ole nganga pa ia maleafi le baptiso ina Yesu le tangata ila brava doa olo te tala le fiunga le atua ila na fiunga Yesu ole upule le atua e uma on le baptiso ina famai olo ile atua olo ia Yesu le nasu na te whaama ina ai le saito malafo ina le saito le anga masunuina o le afiona la le atua e baptiso ina ile tangata le iei tātou unga lava le afiona ai puli o le baptiso ina Ioane o le vinga le o la unua vapea o le muli mai e mua e mawalunga le tangata e au lai le tangata ona whaanongolongo i le afiona le atua o le afiona le atua papatiso ina I tātou ili nganga pa ia wa etalia ina Yesu malon finangalu ili nganga pa ia no fa apio so soali ona baptiso ina no le fa tau ina pe on fetala iai pe ona
sala ia Joane Baptisto. O fitala no foi sule pa pia e au. Ina fata uina o mea tonu o malava. Ia o lava ia lua. O Yesu pe ona ta o mai. O Yesu sila fesu o Joane lava la ngalbenga lava ia Baptisto. Sili lava Yesu ili tangata o le vinga Yesu. Le loto mai walalu pa mai. O lona leo vinga o le tangata fa maulalu. E anga malu. E li va Yesu se la tulanga tututa mai Joane. Pe taina sila fea Yesu o le ngaluenga fa pitoa na bala winga i lava Joane ia. E sa o le baptisoina o le lava langa Yesu o i fa mai. O fa maulalo o ia teia. O fai foi o ia mangasala. E non me lese anga sala lava Yesu. Patua ele asi anga sala Yesu. Ai pe tai ono Yesu. O se la pasena no nei tutangata. Fa mai o fa maulalo o ia teia. O fai foi o ia mangasala. O le ala foi le baptisoina Yesu. Pe o tatu parangolongo i peri. I tala lea au mai i le tusa Ioane. I la ola i loa ai i le manatu a Yesu i whapea. Pe o le fionga le atua por suspaia. Le amata mai whamai o le upu. O le upu le ale atua. Papatiso ina i tato ai pai tau. O tato malamalama le fionga i le atua. O ina tato te noai. I me o manatu mai ele atua i tato. Fatasi ai mani sosoani ane ngang paia. O ina tato te talia. Talia ina Yesu. Ma tato talia i rori vai o baptisonga. E au loia i tato ona baptisonga. I le vai pe o saunia pe ona au mai e Ioane le baptisonga. O resi a umanatu ia i tu sai foi pe nau sau no mai ai foi ia sunga foi o pawhenga inga mana ia. Sa o le leila le upu na le o sau tala le upu o le nganga pa ia. So se mea ni wailanga pe fo na le liu le afe au pitolunga. Na sau fo le nganga pa ia pe o ke lau whaiva. E po la fina ngaro le tu. E le no whai ona o mai e tātou. Ai tino mai o le ari bintu ngaro le tu e tino mai e tino mai. Ai le whapea e whaisia nganga, e whaisia tino le nganga pa ia. Ai ona o le atua e iai, winga e a leona o mai e ia. Pe se i o le lupe, pe se i o le laulau whai vafi. E tātou te ilo ai, pe o whai lunga i a tātou. Wā tiri ai le bivi ima tātou tātou. O lo iai le nganga pa ia i se mea i le mea nei, o whiasi mea le tātou loto iai. O lo tātou tala no ai le afi o ngā rea tua. Ia o sia ngā whapopo atu, ia manisi lava me tere na walo whamai. Ia o matu o fie lava le afi o ngā rea tua. Ia o sia o na manatu ia ai alo whare atua ia. O se ua manuia ma whala wai tere fuero na ngangpa ia na nafi o. Ina ia ma whai o tātou whaarongolongo. Ia ma mawai so tātou manuia ringu o mopa pola Yesu mo tātou whasai lava. Hai, nalo whaftai. Tai lava tina. Te oritina, le au ese se manatu o nā wa fola mai lo finangalo e tu sai o lo sila fia o a fionga pa ia le tua, ia. Nā voi o manino le whaonga aina o le upu pei, o po le pei se i, ia o mea nā e sili na whaingita, ia o le ana ma wantua le whalongolongo nā wa papa i ai, o le sinama ta upu e sa fisili mai ai le sunga i le whatonu, sunga da wa o ia tuila e pa whaftai sua whaftai. O le se senga o baptisonga, o whea baptisonga e sao a whea baptisonga e o lai tangata a whea baptisonga e ala ule tala noa e baptisonga o lo whaia e isi e kālesia. Ia, Tioli, e se si meto fitara no iai, se i tu atulava no i tunga whawhenga inga e... Ai wala wale a whasai tere lava i. Ia. Tai lava tūri. Ia, whaafonga mai se i taniat, ia, whaaftai, tai wala mai. O le tūlanga le baptisonga a le tātou i tuainga. O le winga o le upu tātou i tuainga ia o lotu na
whanau mai le la mosa, ko le lotu lea papotonga ke visiano, le o tatu iai, ia wa le lotu la tau ia ina wa matu e misionare mai Peretania. Ia tele o maua pena sa la tau whaonga ina le ni vai e papatiso ai tangata Samoa le amtanga. Pa wole mea wa avea i o tātou tupulanga. Ia o le whatulutulu leo whaonga e tātou. Whatau ele i lo manatu ma motia manoa le sunga i le whawenga inga ia Thompson. I lo manatu e peo le tātou papatisonga whatau ai le ngalue ngalofa le tua. Ia ma tātou o singa whenga inga. I le tau singa o whanau. O se awala whanau mai loa le tamutiti whatutulu a vea matangata o le ekalesia. E whawhai lele ma tuputupuai. E iai matawhai o ia matua. E iai matawhai o ia matua. E iai matawhai o ia le ekalesia. E ala la o ngā sā ma le autapu. E tuputupuai. E lono winga. O le papitisonga ala tau o le awala e a matai o le whai o le whawhai le leina. O tamaiti. Ele o se, ele whamawhaina le papitisonga e mangalo ai ni ang sala. Le o le sina winga. Ai sila. Pe uman papitisonga nei o e te ang sala fo tai au. Pe te whai mai o le o e te oile ngang paia e te whaadi iloa ia. Tuli whawhale ngang paia, whailo loto e au whaia toi saule ngang paia. O le mea e tātou te whaia. Tātou te whaia ma le loto maulalo nei i tua ai ngā Sakarameta ua tātou awai. I le tātou i tua ai ngā e Kalesia. O matawhai oi, mo singa whenga inga ma le tua. E tu sai, o le whawhai le leina o whanau e tuputupuai. Wa e o ai na tuputupuai le tamtiti i whailo na ia saurutonga. E whalong tā ai. Ia o le tatalo ma le tuitui, ma le se o lava ina manino matua le seifua o le tamtiti. Ia po fea lava o la avala au le tua e whaonga ina ilon seifua. Ia o le mea le na. A ele fa ma vaina ta tontu lang vola mo nan paptiso e mangalo le fa maina wang sala ia e moni vaina tu langa ala nga wenga la tu fa ola le tua o le nga wenga fai pe alona lo fatu no ia fa fonga la o tu le feso tu sai o manatu la apostolo Paulo awa o le lo fatu no o fa ola nai o tu il fatu tua ele mai ate o tau foi lea. A o le mea wa foa ina mai e rea tua. Ele ona o ngā luenga, ina ne mita se tasi. Wa o lana lava ngā luenga i tātou. Na whaia i tātou i a ke riso Yesu. Na whaia i tātou i a ke riso Yesu. Na ia whaia ngā luenga lelei. Na saunia na mua e rea tua. Ina ua tātou sāwa vali ai. E ina mata whaioi ma le tiute le ai o le autu o nei mea o Yesu. O le tātou wa paptisonga le tau taspai e watu tulu. A pe o na vai atu e tele i o mea o le tau talai Paulo i le alofa tunoa, ma le watu tua. E le ve inai tātou. Wai, o le vai o le tangata o le mea whai pea. O le vai o le natura o le seifua. Tātou tam whai a i teimi tātou te vai ai. O le alofa tu noa la le e la vea ina tātou, ma le mea alofa o le whatu tua e tātou te ofi ai ma tātou i loa ai no tātou wala. Ia, i le manuia ma le ola e whawavau, wale si le mea na mai Yesu. E ei se whawavau, e se ola e whawavau. E se mei talatu le olanga le ni. Ia, o le tali na ua tu. Mea na pe mai isi o le tapsi sili lava o le whenga fau. Ia, o mai ro ia le apostolo Paulo whalau tele loa le ngā. O Paulo sa a oina lei tu langa tu la fono, ala o farasaio, ma iutaia, ma ala malama lei.
ina ua whailoa I ma le kerisa toitu sui lo ma le ai paulo tu la forno ma le ola fa ya so sanyatu le vatu fo sunga ya Thompson I sana fa popo ya I le tulanga la sana ia vainga ya ma lo fa tai Paual melena no fia avatu ese manatu awau le sa ele manatu po sili I se whainga o baptisonga I a tātou o taimi e le fatua taunu atu tala le Samoa I think o le taimi ni o le taimi na sa e tele me o tau o le vai taimi o le Great Revival o le taunu o le taimi na le lalo langi atua wa matua I alu ale tana le o so uma po fea lava I Afrika, I atunu I South America, ia me se tātou I oile el Pacifica. Wa matua I anua wa so e peo se afi, wa solo ale le alu le tala le. Al taimi foi nei. Ia tātou I o Samoa. E iei wha maunga o misiongale. E iei ia peo misiongale I o Mali, I Murray, Murray lesi le o George Turner foi lesi tangata. O tama papa ia mai le la mosa la tona fa maunga ia o me tupu. Ia pelai oi I tutuila ma me se tutuila. O le fa maunga il vanga le o Murray. O more mass conversions o tangata. E lesi fa maunga I pango ia o leonge foi. E kolu se lau fa se lau kaka mass conversions revivals e pei wa la ngona uma e tangata taimi e tasile pa I mai o le nganga pa ia in this time ona wa yela ngonga o kangaka le fia mai le nganga pa ia so la ko ngau this is the time it take place I more mass baptisms e papakiso al kai minga e baptize e misiongale ia kangak sa mo kai minga nga kwa ka o Christian so ina ia malam lama ia tato e on sa faia foi nga mata mai ale ia nga wenga la misionale io isa mo na faia le nga wenga le baptisonga but wa esela le fainga nei ona so ia tato ia tala noa ile tula le la mosa wa pese I sa fai el taimina tangata matua wa lewa wa liu lotu mai le tatonunga tuai I convert mai I le tu fa kelisianga e alo lo sa ule le tatou tatonunga wa fai na ole yo le baptism or infant le ta or infant baptism ya ese ia whainga o lotu langa ese la tau wha mafa e le wha pe e le sao e le se awa e pe na tatou wha asua foi o le anga nu lava leo o le baptism o le cleansing ritual leo le au e beru le au yukaia le lawa atapte kako e I le ku wha kerisiango ia e whai e o kako rites of passage le pe le foi le fa kali singa ia ka mai ki ma ia fa ngau ma so ele so nga se I lo wa ia va inga ia ai fu ai le loku ma lo fa vai ma fa inga la ko me ai con o me o fi fa ma ma ko on ma kwa I kele o le baptism le sa fa o sa fa ia ka ma ku wa o ma ka minge ia me se loku le la musa e pe nga o le infant baptism por baptisongo be ufa mafa ka ko so o le winga ma e kai me sui ai e alu wa fai ko I lo ia va ingo le kalesia mai la ko ia sui ai ia ka ko ke le lo la fai ngai le isi se lau ka usanga le I ko ngunga ese ia but it changes over time e tau ia te le manatu sunga se Sepulona me fu le papati wa tatu tiro tau te papatiso nei le whapeta te mamā whasoro atua. Te papatiso nei whare tontai au. A tātou mara manama na I maenga I o le sui whangamare nā tūro le oranga I tatu te orai.
Tatu le ta ofi mau le ai fai utaia le top te mai ele Awai tu sai vo fa so a tu le fo per fa mai o le tu ora me pisil fa ntar fa mai o le tu u ia uta fa uta sila le tau le fe ngai mta tu la ke sia o le sa vali al tala le ma lo le tu na fi mai mai su ke sia o le sa vali le na fi mai ile pa ia ma lo le lo fa tu no le tu sa ile fi le mu ma le no fa fa ia vai o isi ta wata tele wa miliona tangata o mali wai o tau e mafua mai lau kerishan ia ele tu tau la wina ia mea lo tau tau tala fasa o pito mea voi la nai mea lo tupu nei il tatou malo ma le vama Iran tatou ala whainga ruenga talo io mai e tala noa o le tala noa o vau tai o malo ia mau yit file mu ma le no falfan awa au ina tau e le va pera le ingata ma liu Amerika le ai ma liu ya alum fa na wala tunu ula tonu le military o le tau ai le o madino be va fe na amat ya tato talo i tu langa va pera e pe voi la o ia me o paptisonga o va mantunga o mea uma ia te tau tatu loai o mea wo fo mai le lo fatu no le tua so shani ya tatu me voi nai o la e ula tu le fainga sai tatu e kalesia ia ai le sai ile te le tau mafale ele fa mantunga ia na taru la titi ya pe na le se fulu tau sanga sai ile ina ia talia le fa mantunga o la titi ia na lua faia tele a mele o mama la mai wai tupu pele ma fau tupu pele o langa ye me tupu ale mea o te loai o ia me uma e manino ai a te ulato le matau tia o le loto o le alofa tu noa o le tua wa o mea whaingita ma le vai ma le leanga o ina e manino ai le lotai loa le alofa tu noa o le tua so o ia me uma pe ana vai tu la tala il va so te da faso o tangata ke wisian o tau ma mafar fa mantunga o tangata wala tu tadia lo to maulalo o tangata nga sala wa fa ma ina ma fa manga loina ele tu ala ya Yesu ke wis o la una afsosani va ma la male tu la I se ofisili le fi fatu rusunga. Ja. E tau similar al vai le fisili Juli. E papatisonga na le tatu te vava o e. E fa pe fea ona au maia i o tatu tangata le papatisonga le wa le mea le tu lai mai. Pe il papatisonga e te u fale ai mai lisi e kalesia i le isi e kalesia. Ai le o papatisonga pi ona au maia i o ane le papatisonga. Te wala e fa ia le salamo tangata o na ile le mele pe o patisonga le ai mentemine te li rotu pe mai se papatiso o e langa be e se fa madino se vai si utali atu na vatura e ata o la utali na me o le se ale o le lotu o le lotu ke Cristiano i ona vaenga taitasi o lo fai le tau vanga po ai la e le tua o lo no winga leva ma yo le tua le nei o le tua le I ma le mat fai le fa mo le se le amtanga o le manatu o tato uma o tangata o le tua e le isi o tato e pule le tua ya tato uma la o tato me fai ia fai mo le vi inga o le tua fai na ia mau ai le file mu ma no fa fani au simea ia mo tau si di monato tangata pe ona vai e fou perfetta lai mai o le tua o fa la vela fetta lai mai le fou o le tua ia ia tafa la ki ia ro so sonia tu la ia e le uma paptisonga e no a vai la paptisonga ma lo tonunga e tala i le tua
mai wai le alo fa mal no fa ia so be a le tawa tua ele owner papitisonga se kalesia le tua e owner le tua papitisonga e kalesia malava ia ele va mal fa no e tua tu ia sunga va venga nei sana ia foi fa popo ele ese manatu na wa o mai sunga ia Sepulona foi se manatu nei ona ia pe sa ia wa tatu ma fa atili ia ele si tangata ia e uma ia e alwa pe lima ono ia itu inga lotu ia liu lotu ai ia no no fa ono na papkis e sua volta male alo vale ia le ka ai kasi au pa papkis aku ia te sua volta male alo vale nganga a fai ka we ongo papkis oi e mo ki ngo alo ku la ngai la se te yo la ia ko inga ma fu fa nga ma o me le papkis o me fai el kangaka o le ritual ia kako e fai el kangaka kako mai a fai el kangaka inga ia fa ma popo ele community of faith ia o mai fa kasi te va fe ngai le o kangaka e kukusa o la ko mangaku makal kongunga inga ia la ko kapua ia ile kua inga ia kasi la ko ngana fa ngana ile la ko o la kapua pe yo le ka uala nga o le papkisonga o le agreement o le kangaka I agree pe kusa o la fai mai le kangaka ile au loku pos kal kongunga o kal kongu ile o fa vai me umanga ko ki kal kongu ia o ke yo e mo si lima ia fai a uma me fai nga wenga ale kua ile fo i ko inga ka po inga so ai e kero nge yo ngaso ya e ka ko fai a e wale o leo ba ai mafaka ngaka ile ka ua fo yo papkisonga e pe un ka ua ku ska musona ako a fai wa va ai le aku le loko mal ka ua le ritual wanga ia self empty longa kangaka ye longa mamalu how come ele mfai ka konga e wa mai ele yesu le fa kai inga o la me la le wa ese mo mamalu ia o sau e uia mai le ala le whaalkangaka. Papkiso ia le song o le whaale kongula nge yongas. O le take serious e kangaka ia le lako papkiso. Le mea le baptize o le kangaka. I ko kongo se loko. Paua ia. Nga sa maua mai fo ia le sunga i le whenga ia Sepulona. Ele se baptism is se pe sao. It's just different. It's paua nga. Lawa ngi yo nga so ka ko mangako e fai papkiso ngai ngai longa winga se na le se le isi ko inga pa no se yo ko inga ma fo le awai e ke le on ka ko vai ka u el pa langi il au su el dualistic two ways good and bad right and wrong e le fa penga ka ko kan Samoa e o ka ko vai ngai me it's never different there's no black and white il kako e kako fa so ai mangaku sa la pule il kako ya e fa penga so ka filme ya paua ese ya fainga ele fa pe sa o pe se o so sonha ku le ele ya pangalilo Samuel o popo tu vao matafeu kasi lua kon fa lima swa fa o fai o Salomon ke Samoa ye Samuel Saul e upu la nganga e lengi olonga winga to return back repent o ko repent la winga ole kala o e ko foi le tua o lo foi la le tua o ina la te mawai le fa o tanga ma fa mangalo ina o awangsan o lo foi o le tua to ma yelo mutu pal pala ina wela talata yai wa e vai o la yela nga le tausi o le tua e ula vale o la lava yai e fai tau i mea istanga te lunga o le internet o la lava e fsosani la nga o le tua le winga fsot winga pusala mo e wone va pensare moro no ele to sera ia
ero no winga o se ser sa mo na te fa tau ye ya le ava man fa lo ro ila suga al vivia Maro fa te mana ia le tatu fa so ni ia fi ia telefoni si o fai ona ma mai te vai sa tu pese ya Alo, dai. tu moe o pesena sa e fa fingaloina ia pe ona Luat, ia, whataro whatu i nisum whenwhat mafta mai eri sinia tui a vii, Maria Fatima le Vale, ia, whangalilo sa mwiro lo whapea mai public testimony of faith, baptism. Tasi rea vanga mata ua o langa ere se tato upu Samoa, o leo tato no ina le upu papatiso ma le baptism. A tato anga muri o, ia, Samoa, ia,
Ma te tonu le la matuanga I nei tu e vaenga o le matu talonga ni fiafi. Ia tu tu e lutunga I whawhengai. Ora usiri hoi le sunga I le whawhenga ia Thompson. Po le asonga silafia ma sona taofi. I le tangata ua matua ua tonu I le whatu tua I le alofa tu noa. Pe mawala I el whaulutanga pe ele whaiana o I ai wangana ua papatiso. Ma tau mawha I le whamantunga. Bala e mawhai ona o tangata I le whaulutanga I tu sai o ngā le whenga fōu. Well, I think e tele example ia mai tu spa ia I lātou e au noa ma sa tātou whaitau ia iwa o umana baptiso. O lātou ia mai eifa manuianga le tua o Yesu. Ia peilale. E paua tala le tātou te o te mawhau ia I te mini o pangtale le sai le tuanga vale o Yesu I lungo sa tau. E peia se tangata wang sala. Wang sala I le olanga atoa. At the moment ta lia I le tangata lea le wana ia wa ai mai loa o le alo le atua. I lungo sa tau. I le tutamtau. I le tutamtau. Sau I le tutamtau. Nana peta laile ia Yesu. Mata I le asol ni e tāt whaatasi. E te whaatasi mau. I the kingdom of God. I think o la tele example ia mai ile tuspa ia. Ia misil whainga inga fau. E mawhai il tangata e o ilunga the kingdom of God. I heaven. I le langi. E o normal baptisonga. A wai peo na watu sa ua uia manatu ia. Ia on mea o baptisonga on mea il tangata. Whai il tangata. O tau whia ia. Ia tātou tau mwhai e whae tete I mea whai tangata. E yeilo nao ngā. E yeilo nao ngā. A yei whai taimi. E o whai il baptisonga. E whao ngā se se il tangata il baptisonga. E pela le o il tātou manatu ia. Baptized with the... E ei to e ngā manatu au kevisiano I neonasu. Baptized with the Holy Spirit. Be was separate oe. Mai isi tangata. You are special. O a tatou vavaai le ngā ruenga tala I o Yesu. Ia, ele I sau Yesu for those who are separate mai le lalulangi. Na sau Yesu, mo tangata uma, mo I lātou foi, e whafo atu I le vāle, le li o lea. O le au consider I lātou nā taimi, au staulanga. Lātou I o saulango, saved. So, le o foi le I whaingo o tonu au lotu ma anything e whai e human beings. E ilo na weakness. E ilo e vai vainga. E whai ai e o foi le mele o baptisonga. Ai pe o wa ia vainga iai. Yeah, I've been to America New York, even in the deep south, the southern states here in America. E mana ia, a le theology nei tu atu. Wa ese mai oe mai tangata la. So, you know, it's very extreme. You whaonganga isi au lotu. O mele o baptism. E pei wa le wa tau esel tangata mai tangata uma o le atua which e yelonga I tu e sao but you know in the wrong hands a fa nga sel tangata I tu nga ma fu nga ele se fa ke siano na isolate o e lo tangata mai tangata uma e fa le upu le holy le fa pe ako pura site mo le fa pa ina ele ta imbalangan le baptism concentration well
e le to inga mafopeo na watu. O le sacred ma le profane. O i tu ia lua. Who's sacred? Ia na fio mai le tua. Ia la ustau langa uma ia ka masea. Na whapeo la ko sacred. Mea na ai whamai Yesu. Ai o koui. Ile au kangaka ia e mau solo. Au pua ngā kia. La ko lofia. E sacred fo i la ko. So le ko inga mafaufaunga. I think was simple ke lele whaonganga ka ko. O mangaku ia e mamalu. Because there is a context. Ma le au maingo ko inga mangaku ia. Ai o kangaka ngiunga, you know, i mafaufaunga. Wa whaonga se fo i ka ko le holiness. What's holy? Ia longo winga le holy, longo winga ai whapera ko wa mamalu wa holy. It's untouchable. I don't know pe saona ia ko inga mafaufaunga. Aka ko va ai ngā wenga kala ia Yesu. Awa nga challenge umai Yesu me ia. So if I kala nga ai holy sao malfi ngalo le kua. It's holy. Sao is sacred. Lo wa ia interpretation. Baptism is a sign and seal of the new covenant of grace. The significance of which is said by the Apostle Paul in his letter to the Romans, followed Nazarene article of faith. Ma ngai al fingalo fai nga oro mele as follow. Fale kongu ro le article of faith vai e pilangi la ko kan kongunga. That would be also entails exclusion. Ole tala le tua inclusive. O tangata uma ole alofa ole tua ele whaawasenga ina e peo tātou whaawasenga ina ia tangata, ele ai. Ele mele nā wa te tusa mai tangata tala lei a Yesu Keriso. Tangata lu ese, peo tātou Samoa. Ele mpaifoin tātou o whapea atu isi tangata. Le atua le o mātou tapua inga wa Samoa, ese le mamalu. Ese le manaia, sao umata po inga. Sao ai le loto wa whamauni, ia. Le mea pe sirin taua, o le mawhai le tangata o na malama e le atua mamalu le tapua ai. E le o le tangata mamalu, o le atua. O le mamalu le atua mamalu le tapua inga. O le pa ia o le atua pa ia le tapua inga a tangata o le kalesia. Ele o watu lalo ya tātou, le paia langa, o le paia ia o le mea le tua, o le mamalu le tua, mea mai le tua, ea mai le tua, o le whinnau ngāne i le vā mo mea o anga nuu matali tonunga ia malatala le lei. Awai o sose atunua ma se anga nuu matali le lei uma, ai le mea lai tupu ai, wapa a fall ia le culture langa o le first gift le tōli ngata mai maksarutong a le second gift i le gospel e perfect e ara langa perfect waka ko ke mawala ko ia Yesu o le papkisonga Yesu ka ko ke mawa ile winga o le papkisonga ma le o le vau ma mea uma so po ha fainga ka ko ki fai ai ia ka lia i fa ko pe o para poskolo Paulo ka di kongu i lo roko ka o le muku soifua mai o lai ia e ke le ka usiva i kongo le man Paulo i lo fia ka o e fa inga i lo wanga le lei malo fa alo ia e de so senga kula le am ka ne la tu tau mana ia mai le o mana ia le foi mai o fifi au baptism ele mau ai le ola fa ia o Yesu ia ai me o me ka si le uta ua lu suma fa fenga na o pepese tato o le talia o fe sa o le upu fa fe no tato fatino ina le upu le talia ia le ate wingo le la mua ka kuwa kalama Samoa ora kuwa kuna ina sunga na o ki fa mala mainga ia le winga o le upu i le ngana Samoa talia o fesa wai le root po fea wa isi upu e kasi ale root ai ele si upu e fa popo ia e fai ma fa kala upu le
e pe o le soa ngaunga, ia e pe o le upu e whaalau kere inga le winga le ngaunga, o whera sa wari kari. O le upu ai e tadia e kua upu na whausi ai. O le tali, tau tari tonu, mani ato. Talia, tau le upu tari tonu, ato. O lona winga. A tātou tari tonu ato o Yesu na maliu ma tō tū mo i tātou. E te au ngāna papisonga. Lea se sa o mea. O le pe on whai atu. O tātou wātanga taula. E se sea, e le eise mea tau sa toa. O lau tari tonu. Pēr vato, vai pauro o whato tua, le mea alofa ale tua. Mai ati oi mau. E ngālua ina ino tātou vai. Ai tātou te le atoa. O le atoa mai e le tua mo oi mau. E le atoa tangata. Io. E atoa le tatonunga. E atoa le tatonunga. Ai fito ai loa le atoa le tatonunga. I le whaatino ina o le tatonunga. Pea le whato tua. E te rei loa po le whato tua se ilonga e vava. Ai fua ngā ruenga o le whato tua. O le tatou loa lea le whato tua. Pe voi la o le talitonu atoa. Whato a tatou loa le talitonu atoa. I mea e whai o te ngata masoi fuai. Wa ina fiso soni me na ta waile le papisonga le nganga le tatal noi na ngana voi ve mai paulo le kale sia e efeso an ta po lima o me alofa le nganga fata mau ai ngai le tanga tu fatu tua ina ia mafai ona ia maua le manuia manfile mu mata alofa ngale o me alofa le nganga e mai le tangata i le whatua tua. Aore, whamtalaina rau putalia anto toa, ma nei e tele. Ma nei e rau mamalama whafonga fo, jato au whalongolo. Talia anto toa. Ia na whaatumutumu ma lie ma lea le tua lau ato toa. Langarisi atoa ia tātou, la toa mai le tua. Aore ato toa, ia pe mai paulo. Tau tino e lau ngutu, tari tonu iei lau loto, ia. Owa leo whalutanga. Ya o mea mai pe on sau no vori sunga le ele vai ver ya Thompson. O mea malava a mai ele tua. Me voi lá na a o tato famsino istangata. Ya o tato faia le mi ole tu. Tato tu va e so soani e ngare ai su e tangata tangata mai mapoto a Yesu le winga o tala lei. Tangata vai mai apatu ia e faola e ora uma tangata ele tala lei le alofa o tu no le tua ia e o soina manatu tele ona fa fainta tangata ia ele tal tonu ile tua ia Yesu ia vai le faingo fio le fe au le fa tatia mai le ele fai evangelia yo matai yo ma reko o luka mai one anga le lei kangaka alo lofa ye ma ki kiva pupu nga kia alo lofa lo uso lo le lua te tua oi ya au le simia you know sa ofo ya le manatu le pe na au mai kuila tele o me tato tele lo le we only have images of God. We don't know. Ele no tato. Pau me lewo il tato la fionga le tua e tau ma fai tato it makes sense. Ai o fo la fionga le tua. Ele tai tau e so tato malam. I want to see e lu afa tau tanga tu see in to see. Olo tato e o mai le taimine au su e mal au poto uma. O la fi now. E la fi now pe. I wingo upu ia, I wingo context, I taimina tu sia me umai. But te peo na mai e nisi o tangata. I al tatou faith. E sa o le mele wa au mai e le atua mo tatou. A tatou fai tau ia, ese ma le fai ngofie. A o tangata, ma wingo tangata, wa fai ngā kai, fua ia le fea ua umang whakakia e Yesu. Mo tatou, io e. Naro. Ya. Lo sunga la sisi ta o ta sisi o lefa pe mai o fanga lo lava o lo mai sacred and profane. Se lo mandava e pe o le papatisonga. O le fana fo winna.
o le pa-turn, ia po le U-turn, tuli tua mai le sala. Aia. Ai. Mafuta mai fo'i le sunga le whale arupo, ua ia moni puni mata kofe, ia maro whaatai le whilo mai, vai tu moe, John 1st, verse 12. Ia, te i ia nefa mole rutu ane. Kera manawa, sorry, whapea la wa'u, po le winga, po le ale winga o le papatisonga. Ia, nae manaia, o le whai mei se lau manawa, e pei o le papatisonga o le whanau fo wina, o le U-turn, po le pau-turn, furitua mai le sala, malo, mafuta mai fo'i le sunga i le whaife au, ia whawhengainga mai whale alupo sawai, i le whatua ia moni puni mata kofe, whaatai le whelo i mai, vai tu moe John 1 verse 12, ia se umana whaita watu lea, Susan, se umanu, Samoa utasi, I cannot hear you whamole and my volume is at 100%. Yeah, I'm very sorry for my wrong. Whaftai o te kilo ko le lalo na. Yeah, whaftai so le whailo mai. So le sa tauna aru nilta sa vali uso o so le. Yeah, mai tu moe believe. Manaya. Lafo pu loutanga loa tau anu. Ma lor so i fua tau tua i lo sunga i au whaapenga tai nane fo sunga le o mo le IT whaapea le mamalu o le au mafuta ia mapa anga masani le saf ma tango fiere ma ta upu whaaftai tai lafo ia le whaonga mai o le tatou por kalame ia au le nā lawa te whai mamango o le ase temi e teo mai ei le tau tua le tatou atunu whaaftai ia whai unga tau ili lu lau misi tiuli lei whatai wha mole pe ko ke Papakiso, ia masalo Papakiso, ia e whaamore pe tu te Papatiso. Ia, te tu atu pe ia la ua tu foi tariatu le na sili, ia, te mai tai fo mai mafutanga tanga loa tu le fau, whaftai le whilo. Mai, ia, tu ia le ia vano muli, adu rosi tatu pese, ia pe la alus tatu pese na... Ne, fia, leo manino le fisili a Julie. O le langa e tele malama i le i upu ia au mai o no se tinaile o le leila io e ai pe uma la utau faita watu fa mole o o tau papatiso i la utau ia fa senga ne ia o lua e o mo papatiso au pepe e o makua i le ngu o fanga wai mo o la Samoa nga ngu ngai o ngu fa ko a vea o makanga ngai ia o mo tua ang papkiso ka ika nga yo kamakua menga linga lua ngoa o ringo papkiso Sepulona a ro ngoa val au oli ro ngoa nga la ia ya pepa na ko nga mako o nga ya vele mari ku malo e mama lamba lo ngoa nga eu sauro fa palangi ro mo la ngoa oli e faida si unio mo papkiso o Sepulona mana fatali yo la ele nga ring fa faidele ele so i fua ku poa e Yesu ya vai kaule le ma vai il fa fangua o kan leia ya ungo papatiso ya fa tai le tu o dia man dia ni yaso fa tai su vai te ele no mangaia vai la ngo ka vala wai ya tai Varo. O tele sa o tele lo po paptiso. Nga yo aku al kai min yo kele ai so paptiso. E ka un paptiso e nga so fu mai ai nga foi fea. Ara vai po ai la waro paptiso. Pa wal fa ba ngale ya wa mai le ya mau kingo e mo ko inga le pension e un sese sana. O ia sa paptiso inga. Ai le wa ele rola po fe pepa fa ma ile pula ya e manatu le wa e a fole yo e lua ma le a foi tu la tatu por kala me ne ya fi ya tatu no ata tu pesele ona fo i mai role tatu anga i lo si u yo tatu mo malo ya
Ia, Samoa te tonu leo o tatou o mai si ui o tatou kalame, vaenga muli. Ia, o na tatou po e fu, o tatou po. E watu lea wanoa, i se whawhenga, i se vaenga muli o le tatou tapenanga, ia, mani mata upu, ia e tu tau whafonga anga Samoa ni e se. Whawhtai, ala tu ina atu mo lea wanoa i le sunga i le whawhenga i Thompson, ia, o na watu i vore sina u whawpompo. Wa le lava wa talutonu wa tau lava le mea ngata mai ai fo'i le wa ai ma le manatu e tusai o le tusi sa tātou whaasoa i neita wa fiafi o sa pati le kafa i le neitu o le kelope le ai tele o Long Beach i lalo le tu maro la wilo Los Angeles ia lau sunga le tengainga. Ia, le i mai al tātou proklame ia watu telele angangol whaafitai i le ofisa fo'i o ofisa mamalu le siufongo le tai a fau sunga i whawhengainga ia Tanuvasa ia mesel sunga le ao ia kuila epa ia moringa ia vangua lo maua pe el ngai au aunga ia whasoa ma tātou tatanoa i fo'i ia tūsai ma mta upo uma ia pe o neia fiafi tātou talanoa ai le ei o nai mana se manatu muni lava e fia ia o nā o tātou talanoa il baptisonga o tātou talanoa fo'i i le au mainga fo'i il tuspa ia lona whaungaina le utustala ia mai lātou sa whaamaua umatala ia Yesu ia il baptisonga o so manatu i le tu whaamtapsisi la wa'uloa ia le ava ainga i mata upu o le atua e le mawhai e le tangatona so tae ia winga mafufonga manatu le atua o le baptism lava ia o le tātou a le mea a fo'i e peona watu se nganga stemi sola o mai whaatasi e tangata o le community wa yeise lātou manatu e tasi o lātou loto ngatasi fo'i e lātou te tau sisi fo'i
e whaavai o se ekalesia, ia me se fo i le vainga o tangata. Tangata lotu ma i le tuspaia. Ai, na fo i na maua fo i fasilio nisi ma le whaasoa fo i o aunani. A whai e ua le baptiso ina le tangata. Ia, o le mea nā le atua. E le mwhai e tātou na whapea. Ia, o tangata lea ua le baptiso ina. Ia, le sao le langi. Mani mawhauwhaunga whapena. Au lava o lea ia tātou whai tete. Whai tete pēa i le translation o le tātou tusi. Le awhionga pa ia o le atua pēo na watu. Na tau watu si taimi usola. Ie o mai fo i le nei taimi i le au sue ma lau papoto. O lo tau mwhai pēa fo i so tai ma translate ia winga o upu matala ia. Ai e ia le tatonunga o tātou au whatuatua. O me ia na o whaamaunga ia na au mai. Ia mo tātou tātou te vavai ma whai tau. Ai whaunga ia le vainga whai Yesu o le alofa. I le tasi. Ia mai se fo ia tātou tau mwhainga. I le nei taimi, mea lo tātou experience ai fo i le nei vai tau. Ia mo se lumana ai fo i o tātou ainga mo tātou tangata. O se toe tali atu ma se manatu lea. Ia i le nei afi, toe vatu tele ale anganga le whaafitai. Ia mo sa ua wanoa, ua toe mauaina. Ia ua fo i le tātou polokalame, sa fo i se taimi. Ia una toe o saula ia toe fai seisi mana ia tele o tātou talanoanga ia wae e iei foi taimi e sosoani mai ele anganga o le atua ia wae e sao e interact tātou e sosoani mai fo i tau comments mani a nai o tau fasili e whaatup tele i fo i ni mawhauwhaunga ma mi natu o nei au auna ia le mana ia la nei o tātou polokalame nei a fiafi ma staimi fo i uso. Ia o la auto whaafonga mai, ia ma le sidi mai foi ma awai foi i tātou tanoanga a e whaaftai tele, i le nei a fiafi i siu fonga tai au o so au. Noa. Ai. Ia, e le tau tele se whaapopo, o le nganga lava le atasi, o le tuspa ia tātou te whaitau ma le tatalo, ona pe ona taumwhai atu le sunga i whawhenga nei. Le anga e mamau i o le sau o le whaaliwina a ngangana. E le ngata i lea. Ia, e awa o pēr tātou o le tuspa ia ma le tala lei. E awa tātou te whao malo. A ia tātou soifua ma ola tu sai o awa onga o tu ina mai mo tātou. O le vau a mai le tātou fisosan. Ia le whaingtana o le mta upu le tau taspa ia. O le ngangana o me lilo o tau le tua. E le atoa iai se si la fia ma se iloa e stangata. O leva lava an tau whai e whaamatala. Tusi foi an tau tinonga wha apostolo, wha Naikia, wha Constantinople. Wha solo mai o mai nei taimi. O le lava whau ai le ave ei tātou leo le whau tau tinonga wha whatou tua. Ave tātou e le tua ilo nā lofa tu noa i na ua tātou taritonu. E pe ona fa mala mai sunga le wa o le winga o Samoa talia mo talitonu atoa ia vai ia na tau lea e le ngana e faali ngā ruenga le lei me fai ona no file mo ai mauso atangata ia so so netu lea o fa mo al nei mata o nei polo kalami ia ina ia fa la tele pea le tato fa soa ia matatou tufi tau whao musmusunga le anganga ia te autou ia masio matou vai ile eise ato nei sau stemian tu watu le sau noanga ale sunga i whatonu sunga i rawa o ia waftai tu la epa sua waftai ia ona whai waile taro whamanuia pe on tatou masani ai ia ai waftai tele a wai de tatou polokalame. Ia, Samoa le atu pele, ia, mai le ua to ai tau nuu la mātou fōlaunga i si ui o le whamoe o le nei e fiafi. Mai a fo i la le pito la au whengai, ma au auna pa ia, i oe le una tutofi a le atua le nei e fiafi. Mo le atu le ngang whaftai tele, i lau sunga
Sepulona Tanuvasa o Kristene o le nei tautua ma nei unanga ia tai nane fo i le wō ma le paanga ia le sunga i le whawhengainga ia Pausa Thompson ia pio na lau sila fia e le fōu lau tu sila mai o le na lua le nei o le matu teimi ma sunga i le whawhengainga ia o lea ua ngarue nei tonu o le Kalesia Dominguez i le i atua se peitolu le whamasina talu o na ngalueila ua ma le whatua a o Pinga i le atua, o a wanoa o tatu maua. E le paingofia wanoa whapene ia e mori atu whafteitele ia usunga i whawhengainga ia e tusa o neia wanoa whaauro ia ua maua le neia la leo tātou te tuwha ai ma whaasoa manu o le atua tātou te le tā o fiofina. E whaasoa o e maswala o pule ia tātou tuwhi tau whao mea ai whaale anganga. O le winga tonu le nā, o le nei tautua, ma le nei au. Nanga o le nei awhiawhi, ia o mai ale whi au whaale anganga whia ngai marana au whaingaruenga. Ia la whi atua se upu wha matai, o a ure matai whia ngai maru tātou ma maru Samoa. Ioe, o le upu ai a wha alo alo. E a fua ilo walo mai, matou walo atu. Ai au tō walo mai, ai u atu o matou au tawha. Mea rana e tau le le mawhau. Pei ta ile nei a fiafi whawhetei tele i lau tō whasoa mai. Ia ma le watu o sunga whawhengainga nei o le mea mautinoa. E matu te le whaaloalo roa i lau tapo inga. E se tapo inga le matu te iai. Noi, au tō le whaaloalo fo i tapo inga aisi tangata. Nono winga e se le mea le nai te iai. A o le whamoe pei o na watu i lau nei. E tasi tātou i sila whangaro tātou kua. E fere lava le mea tātou te anga iai mautu wa iai le tangata e tasi le aunga ma le whamoe o Yesu na whanau mai e maliu ma tuetu ia ola lou sui fua ma so matu ola ia a le nei lava a fiafi sa moa le atunu pele o fea le mea ua le ato toa ai le tautua a whaife au ia whamangano le asenga ngana ua o pū i lau whafonga mai o le asenga ua le tauta mali i lau sila mai whamangano lafo inu ule ai nā, o whea e ngata ai se tau mawhaia i la ua nei, ia masot nofo atu, o upua le atinu u, asa le whaiva, ai le poto le tautai, ai le atoi aurona waa. Papere ma so matutala, tai awa ena, tai atu, e le atua lutu soifua ma so mato wola, sa atia mai manu o le atua, Pasafua a wā o tō iti mō le nei tautua ma le nei au nanga. Ia, te taimi matu te tatu te amata whatasi i le atua. Tātou e watu lewa no ia i la ua. Ia e tātou te whai wai i le tātou fo i le atua. Ia, o tātou fo i le nei pō tofu ia le ngongo masiana ia i le tātou whasua whatasi manu ia te le Samoa. Ole, a tātou wifo matatalo. Pamangalo se vai o i mātou lau whanau. Ai pēa lo walo whatu noa. Taitaina ma leo ina, le soifua ma leo lau tangata. Pēa lava le vaenga o le kelope o lo papa awai. Ia lo manuia ma lo file mu. Ia tangi e pēa whauringa o keriso i lo mātou soifua whatuotua ma leo la tamwhai. Ia musu ina pea i mātou ele mana o la wanganga. Ina ia mātou whaia mea le lei. O me tau ana mātou whaia. Ia whaia lava. I le anganga o le whatu o tua. Mo lo lava vi inga ma lo malo le tua. I o le nāna mātou talo. O fo ina atu sua whamanu malo. O le tua tau taspa ia. Amen.